نمیدونم در آینده چی می شود، لیکن من فکر میکنم که صنعتم برای من از همه چیز مهم است. من گفته نمیتونم، لیکن گفته بودن که صنعتت رو ترک میکنی، لیکن من نکردم. از بحری همون شخص گذاشتم. آدمی که در آنجا بود فقط گپای قبیح میزد و من بسیارتر خونگیامو به جای من و یا پیشروی میکنند و میگن که فاطمه و هم خدنویستگیان 4 متر. راستی گپ باز یک چیز رو دیگه فهمیدم که فاطمه فرزنددار شده است. میگم از کجا خیلی به صحنه برآمدی، سالی چند بود، چیکار کردی، خوراکی دوست داشته، دیگر و دیگر این چیزها نبود. تنها سوالهایی که بود در اینجا ما بسیار بحث کردیم، چیزی که بود نبود ما اون رو به سوالهایشان جواب دادم. آوازی زیبا دارید، شرم و حیا دارید، استادتان دولتمند خالق است، خوابیتان در آشخانه کار کردن است و اولین مرتبه سال 2007 در کدام آزمون شما نگاه کنید در همه برنامه تعریف و باز تعریف و با چند سوال تکراری که شما نمیدونم برای چی سرانده شد. هم خیلی سوال شما بگید که تکرار به تکرار همین گونه سوال ها را جواب دادن چی خوبی و چی بدی دارد؟ راستی من از این سوال ها به حد مانده شدم. کجایی که نروم برنده ها به من همین سوال رو میتین. باور کنین دیگه خسته شدم از این سوال ها. میخوام که یگان سوالی باشد که مخصوصا نه از پای ایجادیات نه از دیگر و دیگر سوالی هستن که فقط تکرار به تکرار میشود. به همون خاطر از استاد از خوراک دوست داشته بود؟ بله. خوب کردینم. وقتی که ناممون رو سیاه میکنن این شپرگالکه است ما شما شرم میکنم. وقتی که ناممون سیاه میکنن همین معنیش که در ما موج شده است بدبختانه که نام سرایندگان رو سیاه میکنن مخصوصا دختران رو و ما با اون سیاهکاران و سیاه گفتاران من گپ نداریم روزشان سیاه بود. فقط ما گفتنیم که در همون وقتی که نسبت یک دختر من مثل شما مثلا یک گپی بد میگن که تهمت میکنن در فلان جا فلان گپ گفت فلان چی همون در همون وقت خودش رو چی گونه حس میکنن یعنی چی اشوشه نداره؟ راستی بسیار هستن شخصایی که بدبینی میکنند نمیدونم دلشون اونقدر سیاه هست که گپای قبیح میزنند و من به این چیزا تماما دقتم نمیدهم و فکرم نمیکنم برای که چیزی که ویو میگویند این راست نیست. شخصی که در برد باشد هم صحبت میشی بعد میدونن که اون شخص کی است چی است و بسیار شخصان هستن که بسیار گپ هایی که به من اونقدر توجه هم نیست و گوشم نمیکنم. یعنی شما به پروایی بله و این روی همه خوب است. شما در یوتیوب یک کانال دارید فاطمه مشربова افیسیال در اونجا 50 подписчиков ناک شدم. در حقیقت در همین ساحه کار کردنید یا اینکه همچون از روی هوس؟ همچون از روی هوس میخوام که تنها در آنجا کلیپ های نوی خودم باشد و سرودهای نوی خودم به همین خاطر من کردم. از سرانگی بلاگر شدنی نیستین؟ نه. از اون پولم گرفتنی نیست؟ نه من قدر این چیز رو هوس و وای ندارم. لحظه های می شود که جان خودی من به لبم رسیده ترک صحنه نمودن میخواهم. این سخنان رو شما گفتید در یک اینترویو. همون لحظه ها کدوم لحظه ها هستند که شما جانتون من با قول لبتون میام میگه که بیا پرتون برام؟ راستی من صنعتم رو خیلی دوست میدارم و نمیدونم در آینده چی می شود، لیکن من فکر میکنم که صنعتم برای من از همه چیز مهم است و در این باره من نمیدونم چی گفته نمیتوانم تا حاضر. در همون اینترویو در فکرم در اگر گفته باشم با اون مقصده که بسیار باز میگم باز شخصانی هستن که بسیار گپایی که قبیح میزنن به همون خاطر.
ҳар нафаре ки як моҳ китоб нахонад мегӯянд ки вай ба гӯспанд табдил меёбад. Шумо ба ҳамин гап чӣ мегӯед? рост бояд ҳар як шахс бояд китоб хонад. Ман бештар бисёр ба ҷустуҷӯи шеърҳо машғул мешавед ва бале ба мекобам ва худам ки кам кам оҳангсозӣ мекунам, худам менавозам. ба ҳамин хотир ман бисёр ба ҷустуҷӯи китобҳо ҳастам. вақте ки инстаграм медоред, шумо инстаграм медоред ва 281,000 ба фикрам подписчикам доред. бале дар инстаграм монанди дигаро шумо хеле озод нестед. сторис намекунед, гап намезанед, ман чикор кунам гуфта намекунед. бори чӣ? намедонам, ман қадар суратгирӣ, суратмонӣ он қадарро ман дӯст намедорам. хай вақте ки маҷбуранд бошӣ, бояд дар як барнома бошад, дар як чиз, албатта бояд мо санъаткоро монем. инстаграм фақат дар он ҷо мебинам дигар чизо ки ҳастанд, дар он ҷо ин хел бошад, ман он қадар фаъол нестам дар инстаграм. шумо реклама надоред дар инстаграмтон? шумо барои реклама муроҷиат мекунанд ки муроҷиат мекунанд. соли гузашта аз Samsung ман вай карда будам рекламае ки дар ҳамин ваё мисол ҳамун ҷое ки Samsung мебаромад S8 буд чӣ буд, ҳамна мо реклама карда будем, соли гузашта буд. дигар нест? ҳасту рости гап, ман бисёр чизо буданд, лекин ман ҳар чиз ба реклама намекунам. чизе ки бошад ки вай дақиқ бошад. рекламаҳое ки шумо радшон мекунед кадом реклама? мисол ҳастанд ки чой ягон дигару дигар чизо мегӯянд. ман рости гап ин чизоро ман ақаллан кофе бошад. комментариҳоро удалит мекунед. ин маълум аст. барои ки дар сари суратҳое ки ман шумо дидам, ман хеле суратам худам, вале суратҳо меоям ман навбат фақат таъриф, шумо хушрӯ ҳастед, шумо хушрӯ ҳастед. як бахшед. дар ҳамон комплиментҳо шумо ҷавоб намедиҳед. ман қадар намехонам. баъд мегӯям ки комментариҳо ҳастанд ки як одаме ки дар он ҷо буд фақат гапҳои қабеҳ мезад ва ман бисёртар хонагиёму бисёртар ба ҷои ман ва ё пешравӣ мекунанд. баъд мегӯям ки Фотима ва ҳамхелнавистагиянд. вале ки рости гап ман о қадар хеле нағз намебинам кофту кову чизу чиз. ҳамин хел шуд ки як шахс бисёр гапҳои қабеҳ дар ҳама ҷо, дар ҳамаи суратҳои ман бисёр гапҳои қабеҳ нависта буд. баъд аз он ҷониб ман ҳамон шахсро гирифтам, блог дамондам. як ду се нафар фақат ҳамин чизо ба ман гапҳои безе менавистам. як сурат доред шумо бо як марди қадбаланд? 4 метр. ин шахс мо дар Дубай будем. вақте ки мо дар он ҷо вақте либос шопинг гӯем, вақте ки бо хонавода мо рафта будем, баъд дар як чӣ гӯям магазин дар он ҷо ино шитагӣ буданд. баъд яке дидам хай чӣ хел як шахсе ки бинӣ чӣ қадар қад баланд аст, қоматаш баланд 4 метр. ман дидам хеле ба ҳайрат омадам. хай дар ҳаётам хеле қадбаланду хеле инсонро ман якум бор дидам. баъд ҳамон ҷо файрод кардем, гуфтем мумкине қачи шумо расм гирем. ва дар ҳамон ҷо фақат расм мегирифтааст. дар дарун таксафон шумо сура гирифтед? таксафон ин ваи Лондон аст. агар ба кӯдакиятон имкони мактуб навиштан медоштед, ба ҳамон кӯдаки синфи 5 ки дар 2017 баромаде дар кадом симпозиум иштирок кардед, чӣ менавиштед? масалан коғази қалам ва бояд шумо ба ҳамон бинависед. хай чӣ хеле ки мисол чӣ хел гӯям, шояд вақте ки якум бор ки қадамамро гузоштам, чӣ хел рафтам, чӣ кор кардам, ба ҳамин мақсад мегӯед. лекин навистагӣ нестам, лекин ҳама чи дар кала ҳаст. бале. вақте ки дипломи сурх мегиред, барои як духтар дипломи сурх гирифтан чӣ гуна муяссар мешавад? дием ки намедонам бояд барои дипломи сурх гирифтан Фотима Машрабова бошед.
راستی من کنسرواتوار ملی جمهوری ترکستان به نام طلبخوجه ستارов با دیپلم سرخ و اعلا من تمام کردم و سردار گروه بودم و چیزی که بود فکر میکنم که از عهده‌اش برآمده بودم. به همون خاطر من دیپلم سرخ رو به دست آوردم. بله. شما در این ویدیو باولینگ بازی میکنید و وقتی که میپرتید همون ساکچه میگن شما همونو همش میغلطن. این چه شد؟ چون شما بازیگری خوبی. راستی من قدر بازیگری خوبم نیستم، هم خیلی پرت گفتم که به همش یعنی برای باولینگ باز شدن بازیگر خوب بودن در کار نیست. درسته پرت نمیدونم، خود به خودم خیلی شد. وقتی که مقابل جریان آب حرکت میکنید شما میدونید که سرانجام ما انخد به پرده بگم بسیار به معنی میخونم. چی میخونم؟ یعنی باید در یوتیوب رسم آتار بگیرن، هم خیلی بسیار است. من همش تنقید نمیکنم. لیکن شما مقابل همونا هستید. با قبل که ناصر خسرو، عبدالرحمن جامی مشهور سرودای شما دیدیم که شما در آهنگ بسیط خواندید. بله. شما با شما اون کس توصیه میدید یا اینکه کتاب ورق میزنید؟ راستی گپ یک چیز رو بگویم، باید صنعتکار باید اصیل باشد و جستجو و همه چیز رو باید کفت کوفته باشد. من راستی همه که شعرهای از ناصر خسرو، جامی، رودکی بسیار از همین غزل ها من وای میکنم خودم نکوام. شما ورق میزنید؟ بله. و همونش که معقول میشوند؟ بله. چی به شما خلل میرسوند که همون طوری که میخواید همون طور زندگی کنید؟ و من بیشتر میدونین چی خلل میرسوند؟ بیشتر همین وقتی که در صنعتی من بسیار که کاردار میشوند همین چیز به من خلل میرسوند که همون خیلی زندگی کنید. بله. وقتی که تکرار میکنند شما یک سرودی ایتالیایی میدونید؟ در همه برنامه از ما شما را پرسیدم شما بخونید همون شما هم خوانید فقط یک سرود رو همین چی معنی داره تکرار کردن ها؟ شما یعنی در اونجا نشست که بیاید بس کنید همین گپ رو؟ راستی میگویم و باز میگن خیبین وای کنید خیلی بردگه همه از سروید خیلی دیگه چی گویم؟ من فکرم شما پشیمان شده زمان ازیاد کردن. وقتی که نام رو استفاده میبرید شما نبیره استقدم مشرب بله و دختری مشهورترین زوکا رژیسور ارتور مشرب شما یکم رسیده است که نام همونها رو استفاده برده یکم کارتون حل کرده هستند شخصایی که مثال از نام پدرشون از نام دیگر و دیگر میبرن. من این چیز رو نمیخواهم. یعنی شما نکردید یکم؟ نه پدرم نه قدر راضی بود گفت که وقتی که دانشجو شدی وقتی که خواندی درباره موسیقی درباره همه چی که فهمیدی شنیدی مثال بعد صنعتت رو دوام ده. یعنی شما یک بار صنف 5 برآمدید؟ بله. استاپ کردید؟ استاپ کردم و دانشجویی کردم. اگر امروز آخرین روز حیات شما باشد چیکار میکنید؟ من همه وقت از خواب که میخیزم شکرانه خداوند میکنم که سوق و سلامتم باز این دنیا رو میبینم درک میکنم چشم بینو همین قدر شکرانه خداوند میکنم. یعنی روز آخر شما فقط به شکرگویی میگذرد؟ بله. من نمیدونم این روز که هستم نیستم فقط نیازم به خداوند تعالی است. بلیتز 3 مکانی جالب برای استراحت کجا؟ من بیشتر هندوستان دوست میدارم دوبای و ترکیه. 3 نفری که به اونها زندگی یعنی نمیشه پدر و مادرم و خانواگی. یک نفر دیگه بگیم. نامعلوم. بچه‌ها 3 نوع لباسی که شما همون را بیشتر می‌خواید بپوشید. لباس ملی
либоси классикӣ ва либосҳое ҳастанд ки платьё мегӯянд. се консерти хотирмон. Якум симпозиуми байналмилалии фалак буд, дуюм концерти нигина, сеюм концерте ки худам баромад кардам. се сарояндаи хориҷие ки шумо онҳоро гӯш мекунед. Тони Брексон, Витни Хьюстон, Майкл Ҷексон. се баҳона барои зистан. хоксорона бошем. дуюм бояд камтар ҷасур бошем дар зиндагӣ ва сеюмаш оилаи хуб. се изҳори муҳаббате ки шумо рад кардед. Қай буд? Ина ман гуфта наметавонам. се гапи бади гуфтаатон. Мисол? Яъне шумо дар ҳаётатон се бади бад мегӯед? дар вақте ки бисёр манро агар дилхаста кунанд ё ки гапҳои қабеҳ занад ба ҳамон хотир шояд ман ягон гапи нолозӣ мезанам. дар 10 сония як гапи хуб бигӯем. инсони беҳтарин. дар 10 сония кадом корро ҳал кардан мумкин? некӣ. Як кори нек мекунем. бале. дар 10 сонияи охир чӣ фикр кардед? ҳозир? Нами ҳозир 10 сонияи охир. чӣ фикр кунам? Шумо чӣ? саволои аҷоиб. Ман шуморо дар бораи сурудатон напурсидам. Шумо чӣ фикр кардед? Яъне чӣ бояд ман намепурсам? дар бисёр барномаҳо фақат мепурсанд ки як 4 мисраи суруди наватонро хонед ё ки кадом суруде ки бале. ман ба ҳамин хотир дар ҳайрат омадам ки дар ин барнома ба ман савол надодам. барнома дорем, фалон барнома аст ва ман на он қадар инро ба дил гирифтам ва гуфтам ки ҳаст барномаҳое ки ҳаррӯза барномаҳое ки мебошад дар ҳар рӯз ки ҳамун саволҳо ҳамун посухҳо ки мебиёяд гуфтам ки бо ҳамин ҳолат аст. рости имрӯз ман омадам, дидам ва шунидам ва суҳбат кардем, ба ман хеле писанд омад ва гуфтанӣ ҳастам ки хеле барномаи ҷолиб аст. ба тамоми ҳамкасбонамон гуфтанӣ ҳастам ки ин хеле барномаи ҷиддӣ аст, хеле барномае ки дар дил наздик аст. ин барнома номаш Корзина мебошад ва тавсия медиҳам ки биёед иштирок намоед.